Svetlana Velmar Janković. Stefanovo drvo. Stefan Lazarević je kao 7-godišnji dečak učio da piše, čita i računa na dvoru svoga oca Lazara. Otac je odlučio da Stefan uči mačevanje. Dečaku je mačevanje stvaralo ozbiljne teškoće. Bio je zbog toga nezadovoljan. Majka mu je savjetovala šta da učini. Odvela ga je do drveta. Stefan je kasnije postao sjajan mačevalac. Izrastao je u divnog mladića, a posle Kosovske bitke učinio je mnogo dobrih dela za svoj narod. Ovo je priča o tome kako je jedan Stefan upoznao svoje drvo. Jedan neobičan Stefan, jedno neobično drvo. Radnja se događa u Kruševcu pre mnogo godina. Grad Kruševac je to srednjovekovno utvrđenje kojim gospodari knez Lazar Hrebeljanović. On ima 5 kćeri i 2 sina. U vreme kada naša priča počinje, kćeri su mu već odrasle, neke su se i udale, a sinovi su još mali dečaci. Stefan je stariji od Vuka, ali nije i jači. Poslednjih nedelja sve se češće događa da ga u jutarnjim ili večernjim tučama, kad ih niko ne gleda, Vuk pobedi. I to brzo i lako. Ne znam šta da radim, trčko, kaže Stefan svom psu. Slab sam i nikako da ojačam. Bilo je popodne, prolećno. Dani postaju sve duži, vazduh je blag i pun mirisa. Ali Stefan je uznemiren jer je nezadovoljan sobom. On je u dnu zapadnog gradskog zida. Tu se osjećao dobro kad god bi bivao neraspoložen. Kao i obično, sedeo je na jednom pljosnatom velikom kamenu. Obgrlio je kolena i tiho razgovarao sa svojim trčkom koji je ležao pored njegovih nogu i gledao ga pun razumevanja. Toga, a još više tokom sledećih dana koji mu nisu doneli nikakav uspeh u mačevanju, Stefan je osjećao kako mu se strepnja, kao nekakav gvozdeni prsten, steže oko srca. Kad bi se probudio, prsten bi već bio tu. I kad bi potrčao, bio bi tu. I kad bi legao da spava, bio je tu. I u snu činilo mu se bio je tu. Toliko ga je stezao i pritiskao, da više nije mogao ni da duboko udahne. Izgubio je volju i da jede, i da pije, i da se igra, čak i da priča sa trčkom, sedeći u onom udubljenju. Želeo je da ga niko ne gleda, niko ništa ne zapita, da leži u krevetu i da ga svi puste na miru. Ubledeo je i oslabio. I majka mu reče da će ga sutra, ako bude lep, dati nekome koji će umeti da mu pomogne. Samo o tome niko ne treba da zna. To mora da ostane Stefanova tajna. Kneginja Milica je još neki minut sedela uz svoga dečaka. Zatim ga poljubi i požele mu dubok i miran san. Te noći je Stefan zaista mirno i spokojno spavao. Čim se probudio, pogledao je kroz prozorčić iznad svoje postelje. Dan koji je bio tek osvanuo, već je bio sjajan od svetlosti. Kad se umio, obukao i doručkovao, majka ga uze za ruku i povede sa sobom. Trčko je, razume se, pošao do stan. Kad su prošli preko mosta, majka povede Stefana prema obližnjoj šumi. Čim su došli iz šume, reče mu: uđi u šumu, ali se ne udaljuj suviše. Ja ću te čekati na ovom mestu sa trčkom. Tu u šumi ima jedno drvo koje možeš poveriti sve što te tišti. Potraži ga. Umećeš da ga prepoznaš. Reci mu i ono što nikome ne bi rekao, čak ni meni. Ne boj se. Drvo će ti pomoći da skineš prsten sa srca. Trčko, ostani sa mnom. Stefan se sasvim približi drvetu. Stablo mu je bilo toliko široko da ne samo Stefan, nego ni njegov otac knez Lazar ne bi mogao da ga obuhvati rukama. Možda bi mogli da ga obuhvate, ali svi zajedno, držeći se za ruke, otac sa svojim vitezovima Jug Bogdanom, Milošem Obilićem i Ivanom Kosom. Možda.
Stefan stade uz stablo, penjući se preko debelog drvetovog korenja, koje se probilo iznad zemlje kao preko stepenica. Kora stabla je bila debela i jako izbrazdana. Ne znajući zbog čega, Stefan nasloni obraz na tu izbrazdanu koru i od nje izbija neka velika topla dobrota. Prosto ga je zapljusnula. Dečak odahnu. Našao ga je, to je njegovo drvo. Mogu li tebi sve da kažem, šapnu? Da bogme da možeš, Stefane, začu se. Već dugo te čekam. Dole sam, reče glasić. Dole sam, reče glasić. U podnožju drveta, kod samog ogromnog korenja, Stefan ugleda majušnog čovečuljka s bradom. Mi danas znamo da je to mogao biti patuljak sličan, recimo, Dobrom uči iz bajke o Snežani 7 patuljaka i da obavezno nose bradu. Ali Stefan u ono vreme nije mogao da zna. Ipak se nimalo nije uplašio. Ja sam čuvar ovog drveta, živim u njemu. Molim te, nasloni lice i ruke na koru, zatvori oči i pokušaj da ispričaš šta te to muči. Dok je gledao i slušao čovečuljka, Stefan osjeti veliko poverenje. Bio je siguran u to da mu se, dok je to malo šumsko biće uz njega, ništa rđavo ne može dogoditi. Prisloni šake i lice uz koru starog drveta i zatvori oči. Prvo je tako naslonjen dugo ćutao. Ispričao je sve. Kako je on jedan slab dečak koji ume da uči slova i brojeve, da se služi njima, ume da pamti strane reči i čitave pesme, ume da računa, ali ne ume ništa od onih veština u kojima je potrebna snaga tela. A otac ga je odveo da uči mačevanje. Očekuje od njega da postane dobar mačevalac, samo je mač toliko težak da on ništa s njim ne može. Ni da ga podigne, a nek moli da se mačuje. I još se boji da nikad neće umeti da baci koplja, ni da gađa strelom iz luka, ni da upravlja konjem. Ostaće zauvek najslabiji, najnespretniji dečak na svetu i zato će takav razočarati svoga oca. Mati mu kaže da je pametan i sposoban, ali šta to vredi kad on zna da nije ni za šta, a od tog saznanja da mu se napravio jedan prst teže do prskanja. Kad je završio, primeti da su mu šake i kora od drveta mokri od suza. Nije ni opazio da plače, ali osjeti kao da je prsten popustio malo svoj stisak. Odlično. Onda oslušni sebe pa mi reci, da li ti srce šlupa onako jako kao kad si ušao u šumu i dolazio do ovde? I šta je s tim prstenom? Stefan oslušnu sebe. Ne, reče, srce i ne čujem, a prstena kao da više nema. Nemoj odmah u to da poveruješ. Sad ga nema zato što nema tvoje strepnje, ali se i strepnja i prsten lako mogu vratiti. Samo da znaš, ako se vrati, taj će te prsten sve manje i manje stezati. Zašto? Zato što ćeš ti postati najbolji u mačevanju i svim drugim veštinama ako me poslušaš. Ovako ćeš uraditi. Prvo ćeš zamoliti svog učitelja da ti dozvoli da poneseš sa sobom iz vežbaonice svoj mač. Zatim ćeš ga svakog jutra, podneva i večera dizati. Prvo ćeš kad podigneš mač brojati do 10. Diži ga polako, drži ga i broj. Tako po 3 dana, po 3 puta dnevno. Onda ćeš brojati do 20. 6 dana isto po 3 puta dnevno. Pa do 30, 7 dana i sve tako dok ne stigneš do 100. I učitelj će odobriti to tvoje vežbanje. Primetit ćeš posle izvesnog vremena kako mač postaje sve lakši u tvojoj ruci, a tvoja ruka sve snažnija i spretnija. Kad postane toliko lak da možeš da ga držiš koliko hoćeš i da radiš sa njim šta hoćeš, onda počni da se učiš mačevanju. Ti dobar mačevalac videćeš i čudit ćeš se svojoj nekadašnjoj nespretnosti. Ako me poslušaš i budeš strpljiv i istrajan u vežbama, otac će se ponositi tobom, ali molim te da mi nešto obećaš. Šta to? Pitao je Stefan.
Kad postaneš najbolji u mačevanju i u drugim veštinama, obećaj mi da se nikada nećeš podsmevati neveštijima od sebe i da nikad nećeš napadati slabe i siromašne. Obećavam, izlete Stefanu. Dobro, pamti šta si obećao i čim osjetiš da ti se prsten opet vratio, se dogoditi sigurno, dođi ovde kod nas. Tvoje drvo i ja, njegov duh, uvek ćemo te čekati. A sad požuri, dugo si se zadržao. Čovečuljak skoči i nestade pod ogromnim grbavim korenima drveta. Stefan punim plućima udahnu šumski vazduh i Kneginja Milica ga zagrli i zagleda se u njegovo lice obasjano nekom svetlošću. Našao si svoje drvo, reče, i sve si mu rekao. Da, potvrdi Stefan. I drvo je tebi nešto reklo. Jeste, odnosno nije drvo nego... Znam, prekide ga majka. Znam ko. Ali otkud znaš, upita Stefan. I ja imam svoje drvo, odgovori kneginja zagonetno. Šta je sve mladi Stefan Lazarević morao da istrpi posle strašnog poraza srpske vojske na Kosovu na Vidovdan, 15. juna 1389. po starom kalendaru, i posle pogibije svoga oca, kneza Lazara, ispričat će vam drugi pripovedači. Moje je da vam kažem da je trpeo mnogo više nego što je mogao i da zamisli. U želji da zaštiti, morao je da podnosi nadmoć i silu pobednika Turaka koji su mu isekli oca na Kosovu. Morao je jedno vreme da bude u njihovoj službi. Ipak je, posle svih tih grdnih muka, telesnih i duševnih, doživeo da još jednom ujedini mnoge srpske krajeve u jaku državu. Dobio je od grčkog cara titulu despota i kao despot Stefan Lazarević vladao je i Beogradom. Tada je prvi put Beograd postao srpska prestonica od koje je, kako je ostalo zapisano, despot Stefan napravio pravu rajsku baštu. Obnovljena njegova kula stoji i danas na Kalemegdanu. Sa te kule je u junu 1419. godine, dakle 3 decenije posle boja na Kosovu, posmatrao zalazak sunca nad ušćem Save u Dunav. Bio je radostan, koji mu je pomogao da izvrši svoju tešku dužnost. Ujedinio je još jednom srpske zemlje oko Morave i južnije prema Vizantiji i prema moru. Podigao je Beograd iz ruševina i za zajedničku borbu protiv Turaka uspeo da pridobije i Ugre i Bugare, čak i neke bosanske vladare. U svom manastiru Resava, Manasiji, uredio je pravu školu u kojoj su se prepisivale stare knjige. U to doba štamparije još nisu bile izmišljene.
Uzdignuti, stenoviti breg koji nadkriljava sastav dve moćne evropske reke, Save i Dunava, bio je kao stvoren za podizanje grada. Tokom vekova taj grad je menjao mnoge stanovnike i gospodare, izgled i veličinu, ali nikada svoj dominantni položaj. Njegove zidine belele su se iz daljine pridošlicama i zato je konačno dobio ime Beograd. Putnik koji bi brodom iz daleka doplovio pod beogradske bedeme ostajao bi zadivljen čvrstinom tvrđave, visinom kula i skladnošću dvorca na samom vrhu brega. Gonjen povetarcem sa ušća, brod bi klizio pored grada, otkrivajući sve nove i nove građevine, ulice i trgove, da bi se na kraju smirio u jednom od gradskih pristaništa. A putnik sa tog broda, kojeg bismo danas nazvali turistom, mogao bi da vidi u brodskom kalendaru da je godina 1403. Sam početak 15. veka. Jer tada, pre ravno 600 godina, Beograd je prvi put postao prestonica Srbije. U to vreme gospodar Srbije bio je despot Stefan, sin kneza Lazara. Tražeći zbog opasnosti sa juga mesto za glavni grad svoje države što dalje na severu, veštim diplomatskim pregovorima uspeo je da od Ugara dobije Beograd i da od prilično zapustelog i urušenog naselja u kratkom periodu od svega 23 godine izgradi potpuno nov i blistav grad. U svojoj povelji, izdatoj u samom gradu, despot kaže: nađoh najkrasnije mesto od davnina, preveliki grad Beograd, koji je po slučaju razrušen i zapusteo, sazdah njega i posvetih presvetoj Bogorodici. Kao obrazovan i profinjen čovek, pisac najlepših redova stare srpske književnosti, strastveni čitalac i posjednik biblioteke, despot Stefan je prvenstveno želeo da od Beograda stvori ekonomsko, kulturno i crkveno srednje zemlje. Mnogim značajnim povlasticama, zapisanim u svečanoj povelji, koja je imala zlatan pečat sa slikom grada, despot Stefan je privukao brojne trgovce, zanatlije i druge stanovnike, kako iz svoje zemlje, tako i strance. Da bi svim doseljenicima i gostima omogućio bezbedan boravak u gradu, despot je po zaposedanju Beograda prvo obnovio stara utvrđenja, odbrambene kule i bedeme. Utvrdivši zidine, Stefan je zatim izgradio gornji grad i, kao posebnu celinu, unutrašnji grad sa kompleksom dvora zaštićenog moćnom kulom nazvanom Nebojša i vratima sa pokretnim mostom. Tu je stanovao sam despot, njegova rodbina i vlastela. Ali glavni život odvijao se u donjem gradu, gde je zamah trgovine i zanatstva, zahvaljujući despotovim povlasticama, bio toliko silan da se grad desetostruko uvećao, tako da je morao biti neplanirano doziđivan. Osim srpskih trgovaca, despotovih podanika, Beograd su ponajviše naseljavali i posećivali Dubrovčani i Ugari, a u nešto manjem broju Francuzi, Italijani, Mlečani i ostali. Današnjim rečnikom moglo bi se zaključiti da je, između ostalog, Beograd u vreme despota Stefana bio prilično razvijeno turističko mesto gde se dolazilo u šoping. A ponuda na beogradskoj tržnici bila je bogata i raznovrsna.
najviše su se izvozile rude, olovo, bakar, živa i plemeniti metali, srebro i zlato, zatim kože, vosak i sir, a uvozili su se so, začini, slatkiši, skupocene tkanine, odeća, nakit i biseri. To znači da je kupovna moć Beograđana i Beograđanki bila na visokom nivou, čim je vladala tolika potražnja za luksuznom robom. U tako bogato naseljenom gradu nalazilo se crkveno središte srpske države, stolica beogradskog mitropolita, eksharha sviju srpskih zemalja. Za te potrebe despot gradi mitropolitsku crkvu Uspenija Prečiste Vladičice na istočnoj strani grada, u prostranom vrtu ukrašenom svakim nasadima. Pored ove, bilo je još nekoliko crkava, pa čak i katolička episkopija koju su koristili stranci. Ovakav razvoj Beograd je dostigao zahvaljujući mirnom razdoblju, koje je svojom veštom i mudrom politikom obezbedio despot Stefan, tako da moćne kule i silne zidine nisu morale da služe za odbranu od neprijatelja. Putnici sa svih strana, sa istoka i zapada, sa severa i juga, mogli su bezbedno da posete prestonicu Srbije. Beograd ih je srdačno primao i ostajao im u lepoj uspomeni. Beograd je i danas takav, gostoljubiv i srdačan. I zato posetite Beograd, grad koji je pre 600 godina prvi put postao prestonica Srbije i do danas ostao njeno kulturno, ekonomsko i turističko središte.